impanuka ikomeye cyane ibereye mu mujyi wa Kigali. Iyi mpanuka ikomereye ikima abantu basanga batanu, bane barakomereka bihagije. Ni mu gihe ambirasi ije gutanga ubutabazi bw'ibanze kugira ngo ifatirane hatagira umuntu uza kuhasiga ubuzima. Iyi mpanuka duteye ubwoba nk'abanyamakuru, ndetse iyi mpanuka yari ikomeye cyane. Iyi mpanuka ni imodoka igonze umumotari ndetse imusanze aho yari ahagaze kuri zebra crossing ubwo yari ategereje abanyamaguru ngo bambuke. Birangira iyi modoka ifashe feri, birangira isekuye uno umumotari asekura undi wari uri imbere, n'undi w'imbere asekura undi. Birangira abamotari bagonganye basanga batanu, bose bisanga barambaraye hasi mu muhanda. Ni mu gihe nta n'umwe wigize apfa, ariko bamwe bakomeretse. Ni mu gihe ambirasi ije gutanga ubutabazi bw'ibanze kugira ngo abantu bavurwe bataza kuhasiga ubuzima. Bivuze ko iyi mpanuka ibaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Bivuze ko twatangiye ukundi kwezi, ariko ku kwezi tugutangiyemo n'ibizazane cyangwa n'impanuka zikunze gukorerwa mu mujyi wa Kigali. Ndetse ariko ndongera kwibutsa kano kantu, polisi ikora mu mujyi wa Kigali iheruka gutangaza ivuga yuko impanuka zikunze gukorerwa mu mujyi wa Kigali akenshi zituruka ku bamotari. Ariko icyo ntago aricyo kitugenza. Ubu nje kubabwira ese aba bantu bakomeretse, ese aba bantu bapfuye, ese iyi mpanuka yatewe n'iki, ese uyu mushoferi koko yabuze feri, ese koko abamotari bagonganye, ese koko iyi ambirasi koko nta muntu wigize apfa mu abantu basanga batanu bakomeretse bihagije n'abandi batanu batakomeretse bihagije. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbasobanurire ino mpanuka yabaye, byagenze gute, yatewe n'iki, ese imodoka yari irimo ivahe, ese iyi mpanuka yabereye mu kahe kagari, muhe murenge, mu ntara cyangwa ni mu mujyi wa Kigali. No mpamvu ndano kugira ngo mbasobanurire. Ikintu cya mbere usabwa gukora ni subscribe ku Idasamura TV Rwanda, ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mugiye kubana nitworinzwe n'Imana, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Ubwo bivuze yuko iyi ni incamake y'amakuru, ubwo ngiye kurambura amakuru mu buryo burambuye. Murabizi ko Kidasamura ari ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Kora subscribe rero kugira ngo ubone amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone teka twerekeze ku makuru yacu. Iyi ni impanuka ibabaje cyane yateye abantu benshi urujijo. Nanone iyi mpanuka ibereye mu murenge wa Gahanga, hano ku kiraro cya Nyabugogo werekera mu Bugesera. Nibwo hano niyo impanuka niyo ihabereye. Ni mu gihe ambirasi ije kugira ngo itabare. Ni mu gihe imodoka yarimo iva mu mujyi wa Kigali yeregera Bugesera, gusa yari ipakiye, yari iri mu bwoko bwa Dina. Ni mu gihe yagonze abamotari nabo barimo berekera mu gice cya Bugesera, gusa bo bari bahagaze muri zebra crossing bategereje yuko abanyamaguru bambuka. Birangira umushoferi wubutse nk'ariya nk'inkonkobotsi, birangira afashe feri. Biranga. Niyo mpamvu babwiye ngo ndaje mbasobanurire se ninde uri mu makosa ninde utari mu makosa. Uyu mushoferi avuga yuko nta makosa arimo kubera ko ikinyabiziga gifashe kikabura feri. Turongera turamubaza ati se gute nta makosa ufite kandi wagonze? Umushoferi avuga ati rero ikosa rifite ikinyabiziga, nge nta kosa mfite koko nafashe feri. Biranga. Turamubaza ati se iki kinyabiziga cyari kitwaye? Aravuga ati ariko ngewe ndakubwira ko nafashe feri bikanga, nge nta kosa mfite. Bibakomeza kuburanya, bibakomeza kuba impaka nyinshi. Twangije turavuga ati none se impaka zifite bande? Impaka zifite bano bantu, zifite bano bamotari bagonzwe n'ino modoka. Bivuze ngo abamotari nibo bari mu ikosa. Bivuze ngo umushoferi yakomeje kumvikana yuko abamotari aribo bari mu ikosa kandi yabagonze. Bivuze ko ngo impamvu atari mu ikosa ngo imodoka yiwe ngo yabuze feri. Bivuze ngo n'abantu bamotari rero bari kuva mu nzira koko babonaga yuko imodoka yabuze feri. Turongera turamubaza ati se kuko babibonaga abamotari bari kubona gute yuko imodoka yawe yabuze feri? Tubonye umushoferi bikomeje kutuyobora, nibwo twahamagara polisi iraza irapima abantu bakomeretse. Twashabye shoferi asirasi, dusanga afite asirasi icyuzuye ya radiyati, ariko bivuze yuko yasirasi yaburaga iminsi 3 ngo irangire. Bivuze ko yagize amahirwe cyane. Iyo iyi mpanuka za kwikora nk'umusiba w'ejo yari kwishyura 100%. Bivuze yuko rero ntabwo yari kubona amafaranga avuza abantu basanga batanu. Bivuze yuko nawe rwose ubu ngubu yahise akomereza urugendo rwe. Abangaba bajyanwa mu bitaro kugira ngo bitabwe, gusa yambuwe perime yiwe. Ni mu gihe nava kudekarara aribwo azayisubizwa, gusa bahita baguhereza icyangombwa cyo kugenderaho mu gihe utwaye ikinyabiziga. Bivuze yuko rero aya niyo makuru nari nabateguriye kuri Kidasamura TV Rwanda, ndetse iyi mpanuka iba yabaye koko byanyabyo, kandi murabizi ko tujye tubereka n'ibimenyetso bitandukanye, amavideo. Okay, ndaza kubashyiraho nacyo video kugira ngo mubirebe, cyane ndaza gukoresha amashusho mu muhanda impanuka yabereye kugira ngo mujye mwemera ibintu mbabwira ko bibe ari ukuri. Ndetse niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wakoze subscribe
subscribe uruwa gaciro ibyo tugezeho niwe tubikesha kandi nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye mu mubare wabakoze subscribe. Ngubu tuba turi gutangira icyumweru, tuba turi kuragiza abantu Uwiteka tubabwira ngo Imana ijye ibaturindira cyangwa mu byo mukora byose Imana ijye iba iri kumwe namwe. Murakoze cyane.